Zašto smo ovdje? Zato što smo građani Zagreba. Vrlo jednostavno. Super stvar da se ljudi da naprave dobru energiju, da se bore protiv stvari za koje misle da su štetne, da nisu pasivni, inertni. Ja podržavam akciju obrane Varšavske ulice i zelenu akciju Pravo na grad i pozivam sve ljude u Zagrebu da skupa i zajedno pokušamo spriječiti fotogrupu da nam sruši stabla i da nam zabrani da šećemo ovuda. Ova generacija do 50, jel? Ti ne znaš kaj je pinklec. Pinklec je jedna starohrvatska riječ, sinonim za put pod noge. Sad žal mi je onih ljudi jadnih koji su stvarno trbuhom za kruhom s pinklecom išli i nisu niš krivi, ali eto, došlo je vreme da ima i onih kojima treba dati pinklec da se vrate od kud su došli. Ja mislim da smo nevjerovatno puno postigli već sada, s obzirom da smo u Skupštini zabranili, dakle u Skupštini grada Zagreba da se dalje grade podzemne garaže, s obzirom da ovo još uvijek nije sagrađeno, tako da što god da se desilo mi smo već dobili, a možda dobijemo još i više.